Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake nginibelele phinde futhi nginamukele kwi-channel ehamba phambili Inkezo. Mina igama lami uMfeza Mthuthu Ngakhumalo bathi ilasibona magumede. Kana kwethu mhlawumbe makuthi usemusha kuleli khasi ngizophinde ngicela wenze sure ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke, bese futhi uyangilandela ku-Facebook @radio Inkezo ZA. Ngaza kwethu sixolisa kakhulu nje, siyabona laphana ema-comment laphana-ke futhi siyazibona izinto enisuke nizibhala futhi siyakuhlonipha kakhulu konke lokho. Ngaza kwethu-ke angizokwanda ngalokho. Kunabantu-ke ekade bebhala laphana-ke bachaza mayelana nodaba lokwenaba lapha. Mangabe-ke laphana kunevidiyo esuke esikhuluma ngayo-ke la ngisuke ngichaza khona. Baningi wey'ngane zakwethu, abanye-ke uyabona ukuthi bakhulumisa abanobuntu, bakhuluma ngokuyala laphana-ke ukwakhayo. Abanye uyazibona ukuthi ayi cha, lokhu ngathi kuziphumela nje laphana ehlathini ekhaya lingafundisekile. Ngaza kwethu-ke kuney'ndlela zongabe ukuthi mangabe usuke ukhulisa umuntu umkhulise nje ngendlela okuyiyona yona, hayi indaba yokuthuka. Angikho lapho ey'ngane zakwethu, unevidiyo la khona iy'nsizwa ey'ntathu umlabalaba uLimit umfokanala kanjalo noKing Nob bacula laphana-ke kudlala iziginci uShuni kaMaskandi, kodwa-ke bathi bawudlala laphana ngoShuni-ke wabo qenqang laphana. Sokhumula-ke ingane zakwethu-ke ukuthi King Noba ukwenza i-content laphana ey'nkundleni zokuxhumana ku-YouTube la khona kade lungisela kona-ke ama-khoi people-ke laphana. Ngaza kwethu-ke angizwani kakhulu nawo uShuni omusha laphana osuka-ke laphana kwensizwa uLimit umfokanala umlabalaba uKing Noba. Apa